e haere tonu ana ngā wānanga e pā ana ki te araraurua ki ngā kura. He pai te wānanga, he wāhi anō mā tātou, mā mātou, te whairongoa mō ngā kaiako, mō ngā whānau me ngā akunga. Hui ai ngā toki mātauranga ki te wānanga tuatahi o te tau mō kōkiri hia. Ko tāpare Isaac Charlin, he āheinga pai tēnei mō ngā rōpū ki te rongo i ngā hua o ngā kura araraurua. Ko taku nei te tiro, harai te mea ka tai atu ki te taumata teitei o tērā whakaro kia mātou kei reira katoa mō tērā te araraurua. Ne? Engari anō e teikora ki tō mātou taha o Ngāti Kahungunu. Āta whai o rātou hia, mana orite, tō rātou aro ki te tiriti o Waitangi, nā reira me kaua tātou e wareware ko tērā kaupapa o te de-streaming, he maha o nā mata. I tūtaki mātou te tima Ōtautahi News ki ngā māngai, no te tāhuhu o te mātauranga, engari kare rātou i kōrero. Heoi anō, he hāmumu tēnei no te tāhuhu e kia nei, e marama keho ai te rangahau, he utonga tēnei mea ko te streaming. Huri noa i te ao, he kino anō hoki tēnei mō ngai Māori, me ngai Pasifika e noho ana ki ngā akoranga whakapāpaku. What it's meant to me is understanding where we've come from, understanding why our education system is in the state that it isn't chance, that it was an organised, systematic response to assimilation and to Māori not being offered what other people were being offered in this country. Ko tā te tumuaki o te kura kōhine o Tākoro, a Catherine Law, he rautaki kua whakatō kia timata te araraurua ki ngā kura. I think firstly, your board and your principal have to have a really clear vision of what they want, and then it has to be really deliberate. So you can't just take away streaming. You've got to talk with your staff around the why, bring your students in, but then you have to put something else in place. So you have to work out, well, how are you going to structure the way that your students go through school? Mena kare koe noho ki te taikura Māori, ko tō aronga katoa ki ngā kura auraki. Pai tonu tērā, kai a koe te tikanga, engari me kimi ngā whai i ngā kura, ka tae e koe te whai tō pitomata. Kaua e kaue o tamariki ki ngā kura ka kaha mau i te streaming. Ka kōkiri tonu te wānanga tuarua o te tau nei, hei te marama o hune. Shakayla Andrews-Alapaki, Ōtautahi News.